Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saking kelompok 8, kula Sania Najwa Maulida, Kula Reva Zafira Najwa, Kula Sinta Ayu Nabila, Kula Zakia Rohidatu Nisa, badhe nembang mingkar mingkuring angkara. lu mama lu 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 mama na ci 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 ro ro lu ro ci manam ci 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 ro ro ci mama 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 lu mama nam ci 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 ro lu lu nam ci 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 ro lu lu ro ci. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mingkar mingkur ring angkara akarono karenan mardi siwi sinawung resmining kidung sinubah sinukarta mrekertata pakartining ilmu luhung kang tumrap ing tanah Jawa ageng